da dođeš u našu zemlju? Da, ja sam čovjek koji voli da putuje, a u Jugoslaviju nisam imao prilike da odem, ni na odmor, ni da igram. Voleo bih da upoznam Jugoslaviju. Ne znam da li će mister da bude raspoložen da me pozove. Voleo bih da provedem ovog leta nekoliko dana u Jugoslaviji. Da li imaš prijatelje koji su Jugosloveni? Imam ih mnogo. Pored mistera Radomira Antića, tu je i Pantić, a i igrači iz drugih klubova. Sudeći po njima, mislim da je Jugoslavija lepa zemlja, da ljudi lepo žive i da za Špance odlazak u Jugoslaviju ne bi predstavljao veliku promenu u navikama. Smatraju te najboljim španskim fudbalerom u ovom trenutku. Kažu da bez tebe ekipa teže igra. Šta misliš o tome? Mislim da svako od nas voli da ga poštuju u poslu kojim se bavi. Drago mi je što ljudi misle da sam igrač koji može mnogo da pomogne na terenu i da bude odlučujući na utakmici. Igrač, međutim, ne čini tim, već tim stvari igrača. Jasno je, nas je 11-orica i svi se trudimo da igramo najbolje što možemo i pomognemo jedni drugima. To je ono što se podrazumeva u fudbalu i čega se igrači drže. Čini mi se da je Španija fudbalska meka u ovom trenutku i da je prilično u centru kada je novac u pitanju. Capital, todo dinero de fútbol está, me parece, en España. Mislim da je u Španiji, Jugoslaviji, Francuskoj fudbal vladajući sport i da svi žive za njega. Logično je da se u fudbalu okreću velike pare i da kladionice i igrači zarađuju mnogo. Vikendom svi žive za fudbal. Mislim da u Španiji ne postoji vikend, to jest nedelja bez fudbalske utakmice. I čini se da svi imaju pobednički mentalitet. Da, mislim da ovde, kao u Jugoslaviji, koliko sam mogao da vidim po treneru Radomiru Antiću, ljudi od malih nogu uče da pobeđuju, kao što ih uče kako treba da se ponašaju. Mislim da je dobro što nas od malih nogu uče da pobeđujemo, da volimo fudbal, pre svega fudbalere. Bavimo se sportom koji privlači mnoge ljude i idoli smo veoma male dece. Vaš tata kaže, pošto je on bio i u Engleskoj, kaže da ono što ste vi ovdje doživjeli, to ne može da se poredi uopšte. Dobro, to su sve različita vremena, različiti uslovi. U Engleskoj sam bio igrač, ovdje sam trener kluba koji je osvojio duplu krunu. Čovjek koji se bori za neki svoj identitet u jednoj Španiji gdje nije tako lako kao što sve izgleda. Međutim, na neki način sva ta priznanja su posljedice jedne uspješne sezone gdje je Atletico Madrid dostigao nešto što nije uspeo u svojoj 93-godišnjoj istoriji. Pošto ste vi naravno neverovatan poznavalac svih ovdje fudbalera, možete nekako da nam približite, eto sa Kaminerom smo opet zahvaljujući vama imali prilike da razgovaramo i stekli utisak da je on jedan simpatičan, skroman čovjek. Za Kika sam, na primjer, čula da je onako duhovit, na neki način otkačen. Pa da vam kažem, uvek kažem da nije Kika, trebali bi ga izmisliti. Jer njegov uticaj na grupu van fudbala je nenadoknadiv. On je dečko, dolazi sa juga, naljutio bi se kad bi rekao iz Kadiza gdje igra, on je iz Jereza, to je jedno mesto pored Kadiza, gdje muzika
gde ritam je sastavni deo života njihovih. I on je čovjek sa neverovatnim stilom za humor. Kad god nam je ovako osjeti da Težan skoči, da li odigra nešto, zapeva. Kiko, erupcija prirodnosti, talenta. Tako u fudbalu kako i u prirodnom životu. Zaista jedan čovjek koji ja imam sreće da radim sa njim i da sam zaista bogatiji poznavajući njega kroz sve te njegove vrline koje ima. Za Kaminera kažu da je malo sujeveran. Znate kako u Španiji svi smo sujeverni. Manje više najlakši način da se opravda loša igra, loše ponašanje, izgubljena utakmica je mala suerte. Mala suerte je prevedeno naše loša sreća. Prema tome, kad se to kaže, prestaju diskusije. To je nešto iznad naših mogućnosti i sa tim se opravdava sve. Tako da to je jedan dobar štab u trenutku kad nisi raspoložen da objašnjavaš zbog čega se šta dogodilo. Ali možete još za nekog tako od vaših igrača da nam kažete ili uopšte od reprezentativaca, to će biti zanimljivo. Znate kako, svaki igrač na svoj način, pre svega je ličnost. Jedan svet, čovek, kada ga upoznaš izbliza, vidiš koliko je čovjek bogat poznavajući različite i mentalitete i karakteristike svakog pojedinca. I možda moj uspeh u mojoj profesiji upravo datira iz tog ugla, gde nikad nisam tražio od igrača nešto što ne ide u relaciji sa njegovim sposobnošću. Tako da Molina, jedan čovjek koji je vrlo uvučen u sebe, čovjek koji hladnokrvno deluje na sve situacije. Međutim, isto čovjek koji eksplodira u momentu i na neki način sa nekom anegdotom potvrdi da nije samo jedan karakter, da ima više karaktera u sebi. Govoriti o Milinku Pantiću je isto jedna sposobnost ljudska da je počeo po staroj dani da veruje u to što radi na neki ovako način u kontinuitetu. Izuzetno familijarno opredelen momak. Osjetio je šansu koja mu je data kao neku obavezu da odgovori prema njoj. Mislim da se osjeća uvek u nekoj deudi, u nekoj dugu i prema klubu i prema meni, prema sebi samome. Tako da su sve to neki karakteri koje kad ih poznaješ izbliza postaješ bogatiji za sva ta saznanja. Dovoljno je da odete na utakmicu pa da vidite da su navijači Atletika bolji od navijača Reala iz Madrida. Ne mislim samo ja tako, već je to opšte poznata stvar u Španiji. Navijači Atletika vode svoju ekipu i kada gubi, a navijači Madrida ne. Dovoljno je da Real Madrid odigra 2 loše utakmice pa da im i ne aplaudiraju. To je neosporno. To nam je rekao taksista koji nas je vozio ka Radomiru Antiću. Šta misle Španci o Jesusu Hilu? Misle da je čovjek koji je pun para. U stanju je da uvredi predsjednika fudbalskog kluba, ministra, i ništa se ne događa. Baš tako. On je gradonačelnik Marbelje. Na stranu sve to, on je pre svega veoma bogat čovjek. Veliki je preduzimač. Gradi u Marbelji, u San Rafaelu, ovde u Madridu. Biće da je pametan, jer da neko drugi na njegovom mjestu tako priča, boga mi, biće da vredi, stvarno. Jedino što se svađa sa svima. Međutim, u mnogo slučajeva ipak u pravu. A kakav je njegov sin, Miguel Angel? On je veoma dobar, sudeći po štampi. Ne kažem to samo ja, nego i drugi. Bolje je od oca. Dobar je čovjek i ljudi ga mnogo poštuju i vole.
Vole ga jer lepo govori i nikog ne vređa. I kad su se raspali sa predsjednikom Compostele, on je sam to rekao. Habla muy bien y no insulta a nadie y cuando se discutieron con el presidente del Compostela. Vi poznate Jesusa Hila? Kako ne? I kako vam se on čini? Pa ja da vam kažem, ono kad sam posljednji put bio, na mene je ostavio toliko utisak da zaista to je jedan čovjek sa velikim dijapazonom i ljudskosti, znanja i kako god hoćete. Tako me je primio i tako me cenio kao da sam mu ja otac. Naročito onu večer kada su pobedili, pa su sjedili na jednom prijemu. On je sjedio s lijeve strane mu je sjedila žena i 2 sina, a sa desne strane moj sin i njegove 2 ćerke. To je tako prijatno osjećaj. To je toliko, razumiješ, pa ja ne znam da je toliko grlio svoje sinove koliko je moga radu. Bio je rekao da će vam voditi na imanje, mislim ja sam svega 7 dana bio, a on imao toliko obaveza da zaista nisam imao mogućnost da odem. A bilo mi je jako drago da odem ono s čim raspolaže on, jer ima argelu konja, ima, razumiješ, bikova, ima imanje, ne znam šta sve ima. Ali prvo kao čovjek je jako i cenjen i tako se postavio. A od igrača, koga ste imali prilike da upoznate? Pa ima je od igrača, razumiješ, ovih naših, Panić. To je jedini, razumiješ, od Jugoslovena koji igra sada momentalno. Onda ima ovi Španaca kojih ja ne poznajem. Onda ima Kunovac, to je pomoćnik Radin za trenera. Tako da ima ono što mi je ostalo jako u dobrome sjećanju, taj odnos trener-igrač. Taj tim i ko postigne to, razumiješ, to mora, razumiješ, postignuti uspjeh. Jer je on uzanji, a oni su uzanji. I nema tu podeljenosti, razumiješ, ja sam stariji, ja sam mlađi. Nego to je zaista jedna harmonija koja zahvaljujući samo njegovom postavljanju takome, to i postigao. Mislim da je Radomir Antić najbolji ambasador koga ste mogli da pošaljete. On je ovdje veoma poznat. Preuzeo je na sebe lično da predstavi Jugoslaviju, njen narod, tradiciju i posebno njenu gastronomiju. Za svoj posljednji rođendan pozvao nas je na tipično jugoslovenski ručak koji je bio odličan. Mislim da svi vidimo Jugoslaviju kao lepu zemlju u kojoj ljudi veselo žive i vole fudbal kao i mi Španci. Bonito, un país donde la gente vive alegre y donde, bueno, pues tiene ganas de vivir y sobre todo de que disfrutan del fútbol como en España. Kada si počinjao da igraš fudbal, da li su tvoji roditelji bili protiv toga? Ne, u mojoj porodici je ranije bilo fudbalera, tako da sam u stvari, zahvaljujući njima, i postao fudbaler. Uvijek su me podržavali. Bili su uz mene u najtežim trenucima koje sam i prevazišao zahvaljujući njihovoj pažnji, snazi i želji da njihov sin postane fudbaler. U posljednje vreme žene u Španiji odlaze na fudbalske utakmice. To je velika promjena. Do skoro su odlazili samo muškarci, a sada su i žene počele da vole fudbal i češće idu na utakmice. Mislim da će se uskoro stadioni puniti samo njima. Čini mi se da si prilično zanimljiv devojkama. Interesante, no, para ellos. Verujem da žene preuzimaju vlast u mnogim stvarima.
U ovom slučaju to je fudbal. Već sam rekao da su zainteresovaniji za fudbal nego ranije, a pošto su igrači muškarci, osobe suprotnog pola, moguće da počinju da stvaraju idole među njima. Ranije su ženama idoli bile žene, a muškarcima muškarci. To se izgleda promenilo. Sada se ženama sviđa da gledaju fudbalere, da budu sa njima, da ih dodiruju u pozitivnom značenju te reči i da budu blizu njih. To je dobro za nas. Sviđa nam se slika koju stvaraju o nama. Da li ti novac i slava opterećuju? Da li možeš normalno da prođeš ulicom? Slava je stvar mentaliteta. Mi smo obični ljudi, ali nas zbog našeg posla poznaje mnogo ljudi. A ljudi vole da se poistovećuju. U ovom slučaju poistovećuju se sa nama zato što je fudbal u Španiji veoma ukorenjen sport. Ispoljavaju želju da igraju fudbal ili da gledaju utakmice. Nas fudbalere stavljaju na pijedestal i na ulici nam pružaju ruku, uvijek žele da nam nešto kažu i da nas nešto pitaju. Ali to se lako podnosi. Lepo je kad te prepoznaju i kad te nešto pitaju. Da li misliš da Ronaldo sada ima više problema nego ranije? Ronaldo je i pre nego što je došao u Španiju bio veoma poznat, naročito u Brazilu. Njegov dolazak u Španiju je bio pravi bum. Imao je veoma uspešnu sezonu, dao je mnogo golova i zato se ljudi poistovećuju sa njim, naročito u Barceloni. Verovatno mu je mnogo teže da prođe ulicom nego